شعر کبوتری هست که در بغضار شعور لانه دارد و آب و دانش نیز از آنجاست. خوش به حال آنه که در فضای تفکرش این کبوتر بال میزند. درود بینندگان ارجمند، با تمنای شکوفایی و سرسبزی میهن و سعادتمندی و خوشحالی شما برنامه نوبتی ادب و استقلال را تقدیمتان خواهیم داشت. مهمان نوبتی برنامه ما سردار مرکز تاجیک شناسی کتابخانه ملی تاجیکستان، شاعر جوان و با استعداد علیشیر محمدی. شما را به استودیوی تلویزیون تاجیکستان خوش آمدید میگیم. تشکر. علیشیر محمدی 22 ایونی سال 1977 به دنیا آمده است. سال 1994 پس از ختم مکتب میانه تحصیل خود را در فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان ادامه می‌دهد. مؤلف مجموعه‌های نکاه اجوزه، رنگ هوس‌ها و سفینه ضیا میباشد. سال 2013 توسط مجموعه سفینه ضیا برنده جایزه کمیته جوانان، ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در رشته ادبیات گردید. علیشیر محمدی به حیث کارمند مرکز تاجیک شناسی کتابخانه ملی تاجیکستان در تهیه و نشر 5 جلد سلسله کتاب تاجنامه سهم بی‌واسطه دارد. به تهیه و برگردانی متن اثرهای فلسفی شغل ورزیده. سال 2012 اثر واضح البیان را با خط فارسی و سال 2013 با کیریلی به تب رسانید. اعضای اتفاق نویسندگان و عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان بوده با نشان علوچه معارف تاجیکستان، افتخارنامه وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و دیپلم کمیته جوانان، ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قدردانی شده است. عین زمان سردار مرکز تاجیک شناسی کتابخانه ملی تاجیکستان می باشد. علیشیر، بیایید در آغاز یک شعر را از ایجاد خود قرائت نمایید و بعدا صحبت را ادامه بخشید. چون اینجا سخن در بابت شعر می رود، در بابت ادبیات و ادب می رود، می خواستم که شعر را با عنوان جهان شعر است در آغاز قرائت کنم. جهان شعر است، خداوند شاعر بی مثل و بی مانند. و آن روزی که این سرواده را ایجاد می کردند، زمانی بی زمانی بود، مکانی بی مکانی بود و آن دم غیر عشق ساقی کوثر نبود در دفتری هستی دیگر حرفی. و ایزید بهر عشق پاک او این شعر والا گفت. جهان شعر است و حسن مطلع آن روز پیمان شد و حسن مقطعش یوم الجزا کردند و هر یک مصرع آن عرض و طول عمر انسان شد. ردیفش مرگ آمد، قافیه رنج و عذاب عمر، صدا و همصدایش از بد و نیک من و ما شد. اگر وزن ورا تصحیح می خواهی به میزان شعورش عرض باید کرد، ولی اصلا در او تو سکته پیدا نخواهی کرد. جهان شعر است، پر از تشبیه، پر از تجنیس، پر از توصیف، لبالب از معما و ز تلمیح و ز تعریخ است. بجو هرچی که می جویی، ز ارصاد و ز تکریر و ز تفسیر عاقبت خواهی تو پیدا کرد. بگیر هرچی که می خواهی که این سرقات شعری نیست و اندر شعر خود از آن فراوان کاربندی کن، چرا که پیروی این چنین شعر اصل ایجاد است. تو هم ای آن که دعوی چنین شعری بلندت هست، چنان شعر بباید گفت که کس چون آن نگفت است و نمیگوید نخواهد گفت. اگر گفتی پس عمر جاودان بادا حلال تو. تشکر زیاد، بسیار شعر دلنشین است. میخواهیم بفهمیم که از نگاه علیشیر محمدی شعر چیست و شاعر در زندگی چی نقش دارد؟ البته چنانه که معلوم است از زمانهای خیلی پیش، هنوز از زمانهای قدیم در اطراف شعر، در اطراف شاعر سخنان زیاد گفته شدند. این مفهوم ها، این ترکیبات، این اصطلاحات را به نوعهای گوناگون تعریف کردند، تفسیر کردند، بیان کردند. برای من شعر پیش از همه این قالب احساس است. یعنی که شعر زبانی احساسات است. شعر قالبی است که در آن
тамоми андешаву тафаккуру эҳсосоти дилангези инсон ҷой мегиранд. албатта мо андешаҳои худро, фикру хотироти худро дар шаклҳои гуногун баён мекунем, аммо ба андешаи ман танҳо дар қолаби шеър, назм не, балки шеър, ин эҳсосот, ин андешаҳо метавонанд ки дилангез бошанд, таъсиркунанда бошанд ва ҷовидонӣ бошанд. яъне шоир дар баробари ин ки эҳсосоти худро бо ин забон, яъне бо забони шеър баён мекунад, бояд дар ин баробар зебоӣ офар бошад. яъне ҳамин дунёе ки мо дорем дар баробари ин дунёи воқеӣ боз як дунёи дигар офарад, дунёе ки боз ҳам зеботар бошад, нодиртар бошад, ноёб бошад ва чуноне ки маъмул аст бадеъ бошад, яъне ки ҳанӯз ногуфтаву нодидаву ночашидаву ламс нокарда бошад. ва аз ин нуқтаи назар агар мавқеи шоирро дар ҷомеа мо муайян карданӣ бошем, шоир нафаре аст ки пеш аз ҳама зебоӣ меофарад ва чун зебоӣ тавъам аст, пайваст аст бо некӯӣ, шоир бояд ки даъваткунанда ба сӯи некӣ бошад, ҳодӣ ба сӯи некӣ бошад. ва вақте ки инсонҳоро ба сӯи некӣ даъват мекунад, рисолати дигар ё ки масъулияти дигари шоир пайдо мешавад, яъне ки инсонофарӣ, яъне ки инсонро бо суханони хушку холӣ, бо даъватҳои пӯчу бемаънӣ ба ҷое бурда намешавад. яъне бояд шоир ҳадафҳои муайян дошта бошад. шоир як система ё ки як низоми муайяни арзишҳоро пайгирӣ кунад ва дар ин маврид ӯ метавонад ки дигаронро ба сӯи саодат, ба сӯи хушбахтӣ бубарад ва худ раҳнамо бошад. ба андешаи шумо тулӯи хуршеди истиқлол то кадом андоза дар рушди шеър мусоидат намуд? зиёда аз 25 сол мешавад ки мо аз лаззати истиқлол баҳра мебардорем, аз он шароиту имконияте ки барои мо муҳайё намудааст истифода мебарем. дар ин фазо, дар ин муҳит ба дастовардҳову ба ихтирооту ба эҷодиёти зиёде ноил мешавем. ва пеш аз ин ки дар бобати таъсири истиқлолият ба шеър ва умуман ба адабиёт гӯям, мехостам чанд сухане дар бобати истиқлолият гӯям. истиқлол чуноне ки маълум аст, маъруф аст, маънии мустақил буданро дорад, маънии соҳибихтиёр буданро дорад, маънии масъули кори худ буданро дорад, ҷавобгар будан дар баробари амалҳову гуфторҳои худ буданро дорад. ва истиқлол ин яке аз арзишҳои бузургтарине аст ки маънии зиндагӣ, асли зиндагӣ ба он такя мекунад. ва мо шеъри машҳуреро ки ба қалами адиби маъруф абулқосим лоҳутӣ тааллуқ дорад, аксаран медонем ки онҳо мегӯянд зиндагӣ озодии инсону истиқлоли ӯст. баҳри озодӣ ҷадал кун, бандагӣ дар кор нест. яъне маънии зиндагӣ, асли зиндагӣ ин озодии инсон аст, истиқлолият доштан аст, ихтиёрдори худ будан аст. ва аз ин рӯ агар мо ба таърихи гузаштаи адабиёти худ нигаҳ кунем, симоҳои барҷастаи пеши назарамон меоянд ки ба хотири истиқлолият, ба хотири истиқлолияти фардӣ, ба хотири истиқлолияти забони худ, ба хотири истиқлолияти шеъру адаби ҳамон даврони худ чӣ мушкилотеро пушти сар намуданд. ба ёд меорем рӯзгори мутафаккири бузург, шоири барҷаста Абуалӣ ибни Синоро. ба хотири истиқлолият аз тамоми он нозу неъмате ки барои ӯ пешниҳод шуда буд рӯй гардониданд, дар оворагӣ ба сар бурданд, аммо истиқлолияти худро ба чизе иваз накарданд. баъдтар адиби маъруфи дигари мо Носири Хисрави Қубодиёниро ба ёд биёрем ки онҳо ба хотири он ки он мақсаду орзуҳое ки доштанд, он нияту ормонҳое ки доштанд қурбони худхоҳиву худкомагии дигарон нашаванд, онҳо як кунҷи ғорро, як гӯшаро ихтиёр карданд. ва ин гуна мисолҳо хеле зиёд ҳастанд. ва хушбахтона он армони чандин ҳазор солаи адибон ки яке аз пешравони ин миллат ҳастанд, яке аз фидоёни ин миллат ҳастанд, соли 1991 ҷомаи амал пӯшид. ва баъд аз он ки мо истиқлолият ба даст овардем,
дар адабиёти мо чӣ таҳаввулотҳое рӯй дод. пеш аз ҳама адибони мо аз он чаҳорчӯбаҳое ки дигарон барои адиби мо, барои адиби тоҷик муайян мекарданд, раҳо шуданд. дигар чаҳорчӯба танҳо низоми арзишҳо, низоми қонуну қоидаву урфу одатҳову таъриху фарҳанги миллати мо буд. яъне ки мо ба фарохҳои хеле васеъ ворид шудем. дигар касе моро барои ҳамчун миллатгаро наметавонист ки туҳмат занад, моро ҳамчун кӯҳнагаро наметавонистанд ки ҷавобгар кунанд. яъне баъд аз истиқлолият мо имкон пайдо кардем ки ҳам дар бобати гузаштаи худ, ҳам дар бобати имрӯзаи худ ва ҳам дар бобати ояндаи худ масъул бошем, ҷавобгар бошем ва ин ояндаву имрӯзаи худро бо дасти худ бисозем. ва адибон ки чуноне гуфтем як ҷузъи ҷомеа ҳастанд, ба ташаккул, ба пешрафт ва то ҷое метавон гуфт ки ба ташкил ва ба таҳияи як низоми нав, ба як адабиёти нав гӯё шурӯъ карданд. адабиёте ки хос адабиёти миллӣ буд, адабиёти хос тоҷикӣ буд, адабиёте ки армонҳои намояндагони ин миллатро бозгӯ мекунад. ва бинобар ин ман хаёл мекунам ки истиқлолият унсур ё ки воситаи асосие буд ки адабиёти моро ба як зинаи нав, ба як марҳалаи нав овард. ва адибони мо имрӯз хушбахтона аз насли калонсол то ба он нафароне ки дар пушти мизу курсиҳои талабагӣ менишинанд ва ормону орзуҳои худро рӯи коғаз меоранд, истиқлол ба онҳо имкон дод ки хости дили худро бигӯянд, ба хотири каси дигар нагӯянд, ба дар доираи чаҳорчӯбаи муайянкардаи каси дигар нагӯянд, озод бошанд. ва чуноне ки гуфтем армонҳои ин миллатро барои ҳамин миллат бозгӯ кунанд ва мардумро ба зебогиҳову ба некӯиҳову ба он мақсаду армонҳои дерина раҳнамоӣ кунанд. ҳар пирӯзӣ, ҳар зебоӣ ва ҳар хушгӯӣ пайвастагӣ бо мусиқӣ дорад. пас мегуфтед ки мусиқӣ дар эҷоди шеър ба шоир то кадом андоза мусоидат карда метавонад? дар ташаккули инсон, махсусан дар ташаккули инсони воқеан комил, яъне инсони комил, ба андешаи ман се унсур ки онҳоро ҳанӯз дар замонҳои қадим муайян кардаанд, яъне варзиш, шеър ва мусиқӣ нақши бағоят муҳим доранд. яъне инҳо се унсуре ҳастанд, се воситае ҳастанд, се василае ҳастанд ки рӯҳи инсонро, ҷисми инсонро, андешаву тафаккури ӯро дар якҷоягӣ ба ҳадди баланд бурда мерасонанд, то дараҷаи ниҳоӣ, яъне ки ташаккул медиҳанд. масалан агар ба адабиёти гузаштаамон рӯй биёрем, мебинем ки ҳар як нафаре ки дар бобати ашъори ҷалолиддини румӣ сухан мекунад, бевосита хоҳу нохоҳ ногузир дар бобати мусиқии онҳо чизе мегӯяд. яъне ки мусиқӣ ин як низом аст ё як восита аст, як унсур аст ё як ҷузъе аст ки ҳаёти инсон бе он вуҷуд дошта наметавонад. ҳаёти инсонро бе ҳамин мусиқӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. ҳатто табиатро мо мусиқиҳое дорем ки месозем, яъне мусиқиҳои маснӯъ ҳастанд, аммо табиат мусиқиҳои ба қавли табиӣ воқеӣ дорад ки онҳоро танҳо дидан дар кор, шунидан дар кор, аз онҳо ҳаловат бурдан дар кор. яъне ки мусиқӣ агар боз дар бобати шеър ва аз мавқеи шоир ба мусиқӣ наздик шавем, ин як ҷузъи бевоситаи ҳаёти адиб ба шумор меравад. яъне ки як ҷанбаи илҳоми шоир, як нуқтае ки ба он бевосита такя мекунад, ҳамин мусиқӣ аст. яъне ки бе мусиқӣ шеър умуман метавон гуфт ки вуҷуд надорад. ҳамон оҳанги шеър ки бевосита як ҷузъи мусиқӣ аст, рукни асосии шеър ба ҳисоб меравад. ҳар нафаре ки дар бобати таркиби шеър сухан мекунад, хоҳу нохоҳ, чуноне ки гуфтем, дар бобати мусиқӣ ӯ ёдрас мекунад. яъне ки ҳамун низоми ҳиҷоҳо, низоми калимаҳо, низоми таъбиру таркибот
худ аз худ мусиқӣ меофаранд, ё ки ҳамун мусиқие ҳаст ки дар вуҷуди ҳамун шахс аввал пайдо мешавад ва ҳамун шахсро маҷбур мекунад ки дар ҳамун оҳанг чизе бигӯяд. яъне сухани наср аз ҳамин чиз маҳрум аст. бинобар ин ба монанди назм ё ки ба монанди шеър агар ки гӯем дилпазиру хотирмон нест. набошад бо наср ҳам метавон суханони хеле баланд гуфт, олӣ гуфт, вале таъсири шеър, таъсири назм нисбатан зиёдтару дигартар аст. бинандагони азиз, ин идомаи барномаи адиб ва истиқлол аст ва бори дигар ёдовар мешавем ки меҳмони барномаи навбатии мо алишери муҳаммадӣ, шоири ҷавону соҳиби истеъдод. хуб алишер, ҳар он донишҷӯе ки ба душанбе шаҳр қадам мегузорад, воқеан ин шаҳри писандида ӯро ба оғӯш гирифта тарбият мекунад. ва оё алишер дар бораи ин шаҳре ки моро дар канори гарми худ мепарварад шеъре бахшида? агар мо гӯем ки ҳар як нафари мо зодгоҳамонро дӯст медорем, ҳамон минтақае ки ба воя расидем, он минтақаро дӯст медорем, аммо агар ба ин изофа накунем ки душанберо аз онҳо бештару зиёдтар дӯст медорем, гумон мекунам ки мо дар бобати меҳру муҳаббат нисбат ба ин ватан гӯё чизе нагуфтаем. душанбе шаҳри ормонҳои тамоми тоҷикон аст. чӣ аз хурд то калонсолону пиронсолон, чӣ мард чӣ зан, ҳама душанберо ҳамчун як мавзеи хоса, ҳамчун як нуқтаи муҳимтарини кураи замин мешиносем мо. яъне бо ин шаҳр ҳаёти мо, рӯзгори мо, гузаштаву имрӯзаву ояндаи мо рабти ногусастанӣ дорад. ва агар касе ва хоса ҷавонони имрӯза ки агар даъвои шоирӣ мекунанд ва дар васфи душанбе ҳадди ақал агар рубоие нагуфта бошанд, ман даъвои онҳоро қабул надорам. яъне онҳо наметавонанд ки ин зебогиҳое ки дар ин шаҳр ҳаст, ин дилбариву дилсупориву дилситониҳое ки дар ин шаҳр амалӣ мешаванд, инҳоро намебинад. ин зебогиҳое ки имрӯз дар ҳар як кӯчаву хиёбон рӯзафзун шуда истодаанд, агар инҳоро намебинад ва аз инҳо илҳом намегирад ва чизе намегӯяд, андешаи худро иброз намекунад, гумон мекунам ки даъвии шоирӣ кардани онҳо як даъвии беасос аст. ва албатта як қисмати зиёди умри худро дар ин ҷо гузаронидаем ва аз зебоиҳои ин шаҳр баҳра бурдаем. дар ин ҷо нахустин орзуҳои баланди мо дар диламон пайдо шудаанд, дар ин ҷо орзуҳои мо амалӣ шудаанд. албатта наметавонистем ки дар ин бобат чизе нагӯем. ва шояд қисмати зиёди шеърҳои худро ба душанбе бахшидаед. агарчи дар он шеърҳо махсус номи душанбе зикр нашудааст, аммо он чи ки дар бобати ишқ гуфта шудааст, дар бобати ҷавонӣ гуфта шудааст, онҳо бевосита ба ин шаҳр рабт доранд. ин ҷо мехоҳам шеъреро бо унвони душанбе дӯст медорам туро ман, туро ман дӯст медорам душанбе барои бинандагон ва шунавандагон қироат кунам. ба ёди он ҳама шабҳо ки зери осмони ту назар бар каҳкашону лаб хумори бусаҳои маҳвашони ту саҳар кардам, туро ман дӯст медорам душанбе. ба поси ишқи он яктои кӯлобӣ, ба ёди бусаҳои бебаҳои ёри варзобӣ, барои ҳурмати ҳар як нигоҳи дилбари заркокули хушрӯи чашмобӣ ки дар оғӯши ман то рӯз бурда аксари шабҳои бехобӣ, туро ман дӯст медорам душанбе. нахустин шеърҳои ишқиямро ки моломоли меҳри дилбарони мо симо буд, чу пеш аз он ки рӯи сафҳаи дафтар биёроям, алифбои тиллоӣ ахтаронат дар фазои осмони поки ту эҷод мекарданд. ва ё ки ҳарфҳои барфу боронат барои гуфтани ҳар шеъри нав дар кӯчаҳову боғу майдонат ба ман имдод мекарданд. ба ин хотир душанбе дӯст медорам туро ман. аз он ки ҳарду кӯҳзодем душанбе, аз он ки ҳарду деҳзодем душанбе, ҷавонему ба дил сад гуна армон, зи қайди дар озодем душанбе дӯст медорам туро ман, туро ман дӯст медорам душанбе. бисёр шеъри дилписанду дилнишин аст ва якчанд шеъри шумо дар маҷаллаи истиқбол низ
به نشر رسیده است. و اینجا نیز در موضوع دوشنبه شما یک غزل گفته اید که چنین مصرع هایند: غم میبرد از سینه سحرگاه دوشنبه، دل میبرد این یار دلآگاه دوشنبه. هر راه به مقصود برد رهرو خود را، تا منزلی دلدار برد راه دوشنبه. و این شعر ادامه بسیار هم زیبا دارد و من گمان میکنم که شما اون شاعری هستید که بیش از زادگاه شاید دوشنبه را دوست می‌دارید که حلالتان بود و واقعا شعرهای خوبی هم گفته در این موضوع. استاد لایق در شعر افسانه جوانی خود گفتند که حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی است، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است. امروز گر جوانم در آرزوی فردا، امروز من به نام فردا پر از جوانی است. پیشوای ملت سال 2017 را سال جوانان اعلان کردند. شما همچون یک شاعر جوان این اقدام پیشوای ملت را چگونه پذیرفتید؟ اگر ما با این راه طی نموده پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی و پرزیدنت کشور نظر اندازیم، میبینیم که از نخستین اقدام ها، از نخستین قدم هایی که آنها گذاشتند با سیاست دولتی جوانان یک حسن توجه مخصوص داشتند. از همان برآمدهای اول، سخنرانی های اول، واخوری و ملاقات های اول آنها منتظم ذکر میکردند و تکرار به تکرار میگفتند که جوانان در سیاست دولتی ما نقش مهم دارند و آینده ما و امروز ما همین جوانانی هستند و البته پیش از همه در نظر داشتند جوانان سازنده و آبادکار و وطن دوست و محافظان این وطن را. و امروز نیز سرور دولت این پیشروی ها، این تشبس های نو، این دستاوردهای ملی ما را در سطح و در جبهه های گوناگون به جوانان وابسته می‌دانند. و ما امروز دیده ایستادیم که جوانان ما نیز در جواب به این غمخواری، به این مهربانی و به این باوری و اعتقاد کارهای زیادی انجام داده ایستادند. چه ورزشگران ما، چه صنعتکاران ما، چه ادیبان ما و عموما تمام جوانان ما در اطراف اندیشه و عقیده ها و دعوت ها و پیام های سرور دولت متحد هستند و آنها نیز پی بردند که این جوان مردی که هنوز 40 ساله بود و به سر دولت آمد و دعوای ملت سازی و دعوای وحدت و صلح آوردن کرده بود، یگان سخن بی اساس نگفته بوده است، یگان سخن نگفته بوده است که بعدا آن را فراموش کرده باشد، یگان سخن نگفته است که از پی آن چاره ها و اندیشه های زیاد نکرده باشد. و بنابراین امروز جوانان سرور خود را دوست می دارند، آن دعوت های او را میپذیرند و کوشش میکنند که تا حد امکان به این باوری و اعتقاد سرور دولت و این حکومت و دولتی که آنها را پرستاری و غمخواری میکنند سزاوار باشند. امروز جوانان ما خیلی زیاد به صف ارتش دعوت میشوند. آنها آرامی و ثبات و آسودگی ما را در سرحدها و در داخل همین کشور حمایه میکنند، جان خود را به خطر میگذارند ولی سعادت و خوشبختی ما را تأمین میکنند. و گروه دیگری جوانانی که با سبب‌های دیگر در اون قطار نیستند باید در جبهه دیگر، در یک مرز دیگر جان سپر نمایند و این مرز و این سرحد مبارزه های سیاسی است. مبارزه هایی که آنها می توان گفت که یک سرحد معین ندارند. از دل خواجا می توانند که آنها به آرامی ما، به ثبات ما خلل وارد کنند، ناآرام سازند جامعه ما را. بنابراین آن جوانانی که امروز در سمت های گوناگون فعالیت میکنند و خاصه ادیبان و آن نفرانی که به سیاست دخل دارند، من دعوت میکنم که با هر راه و واسطه برای نگه داشتن یک پارچگی این ملت، برای عملی شدن آرمان های چندین هزار ساله این ملت زحمت دیده و جبر تاریخ دیده باید که کوشش کنند. باید که ما همگی هوشیار باشیم و نگذاریم که دیگر چون سالهای قبلی این استقلالیت با
زحمت‌های زیاد، یعنی که دوم بار ما استقلالیت گویا به دست آوردیم بعد آنه که جنگ‌های تحمیلی شهروندی بودند، ما استقلالیت واقعی خود را بعداً گویا به دست آوردیم. ما باید دیگر تمام واسطه و امکانیت‌ها را استفاده بریم که دیگر این استقلالیت خللدار نشود. و ادیبان ما، ادیبان جوانی که امروز من میدونم میشناسم، قریب همگی در اطراف این اندیشه و این غایه ها، یعنی که در بابت نگه داشتن استقلالیت، تبلیغ و تشویق وحدت ملی همگی قریب که چیزی گفتند، شعرهای بلند مضمون نیز گفتند و من این رو برای آنها مبارک میگویم، زیرا آنها نسلی هستند که امکان دارند آن آرزو و آمال خود را آزادانه و در پشتیبانی سرور دولت خود آشکار به تمام جهانیان بگویند. دلی به عشق غیر بار تن نیست، ورا منزل بجز پیچی کفن نیست. به کوی عاشقان تا ره نگیرد، دیگر جای برای دل وطن نیست. چه گویم زان دلی بی مایه چون او، خریدار جفای گل بدن نیست. ز انفاس دل عاشق بجوید، همان بویی که در مشک ختن نیست. اگرچه عقل گنجی بی بهای است، ولی چون سنگ دل در کان تن نیست. همه دلنامه ها یکسر بخواندم، همه دلنامه ها یکسر بخواندم، کسی دل را بجان چاکر چو من نیست. استاد لایق در دوام شعر افسانه جوانی میگویند که من بیکنار اما دنیاست در کنارم، در راه های دنیا چشم امید دارم. هر چیز که بخواهم اندر خیال و نسیه است، حالا بجز جوانی نقد به کف ندارم. باید جوانان سعادتمند دوران استقلال به قدر این نقدی که در کف دارند نامش جوانیست برسند و در جواب غمخواری های سرور دولت کوشش نمایند که این ملت سربلند را باز هم سربلندتر کرده باشند. مردم سعادتمند تاجیک سال 2017 از 20 سالگی وحدت ملی استقبال می نمایند. از نگاه شما امضای سازشنامه استقرار صلح تا کدام اندازه به ایجادات ادیبان به خصوص شاعران تأثیر رسانیده است؟ بیایید به یاد میاریم همون لحظه های را که سرور دولت بعد از به امضا رسانیدن سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی به وطن برگشتند. نخستین نفرانی که سرور دولت را استقبال کردند و از جمله شاعر شهیر، شاعر دوست داشتنی همه ما و شما جوانان، استاد لایق بودند که با شعر خیلی بلند سرور دولت را پیشواز گرفتند. همون روزها الکی استاد لایق درک کرده بودند که این وحدت ما وحدت بی بازگشت است، وحدت واقعی است، وحدت استوار است و گفته بودند که رحم پروردگار ما آمد، نور حق بر دیار ما آمد، جنگ بنیاد سوز ما بگذشت، صلح دیر انتظار ما آمد. یعنی وحدت این یک عامل بود که شاعران را از روح افتادگی، از ناامیدی به سوی امید، به سوی جویایی و پویایی باز از نو راهنمایی نمود. این وحدتی که ما به دست آوردیم با خون دل، با اشک یتیمان، با تلاش و جانبازی های هزاران نفران به دست آمده است. ما بر ورق سنگ نوشتیم ز وحدت. یعنی که این وحدت ما وحدت هوایی نیست، وحدت سرسری نیست، وحدت بی بنیاد نیست. ما بر ورق سنگ نوشتیم ز وحدت، ما با قلم ننگ نوشتیم ز وحدت. با خون شهیدان و هم از اشک یتیمان، هم سنگ به ارژنگ نوشتیم ز وحدت. اگر ما همون شعرهای را که در دوام جنگ‌های شهروندی، یعنی جنگ‌های تحمیلی شهروندی گفته شدند، با شعرهای بعد از به دست آمدن وحدت تاجیکان مقایسه کنیم، می‌بینیم که آن شعرها همگی سراسر لبالب از یأس و ناامیدی هستند. یعنی شعرهایی هستند که گویا دیگر کسی امیدی خاموش شدن این جنگ را نداشت، علنگه این جنگ را خاموش کردن را دیگر هیچ کس باور نمی کرد، دیگر سرجم آمدن
این ملت رو بعد از این قدر خونی در میان آمده باور نداشتند. ولی پس از به دست آمدن وحدت میبینیم که در تفکر ادیبان باز یک گردش، یک تحول جدی به عمل آمد و امروز با سربلندی و با افتخار و با باوری و اعتقاد از آینده این ملت میگویند ادیبان. یعنی که تأثیری همون سازشنامه و تأثیری به دست آمدن این وحدت ملی در ادبیات خیلی بزرگ است. بله، واقعا امروز ادیبان از استقلال، از وحدت و از شادی های کودکانی که واقعا در لب تبسم های بیغش دارند شعر میگویند و شما نیز امکان دارید در پایان برنامه یک تمنیات و یک شعر زیبای دیگر را تقدیم بینندگان کرده باشید. در آنجا میخواستم شعر را با عنوان خنده های کودکی قرائت نمایم که در آنجا احساسی لحظه های از دست رفته که آنها را ما به نقد جان با تمام هستی خریدن میخواهیم ولی متاسفانه آنها به بازگشت هستند. ولیکن امروز ما همون خنده ها، همون شادی ها، همون لحظه های به بازگشت را در چهره کودکان خود میبینیم، در چهره نسل نورس میبینیم و خرسند میشویم که آنچه را که ما زمان داشتیم و از دست دادیم باز در نسل آینده ما، در فرزندان ما ادامه مییابد. یعنی که روزگار آدمی در جریان است، در دوام است و باشد که این خوشبختی و سعادت بر دوام باشد، فنا ناپذیر باشد. من خنده های بیغش ایام کودکی دور لبان طفلک همسایه یافتم. آنقدر غرق شادی و غرق فرح شدم گویا که وقت مفلسی سرمایه یافتم. گلخنده ها چو شمع منور به گرد لب، پروای مال و ثروت و جاهی کسیش نیست، اما حسد به خنده او میبرم ز دور، داراییش اگر چیز یک خنده بیش نیست. سرمست خاک بازی طفلانه در زمین، شاید هوای فصل کمالات میکند. او که به قدر خنده خود ره نبرده است، بسود آرزوی محالات میکند. چون مشتری به خنده او دیده دوختم، دیدم که خنده های وی از مال دیگرند. از ما دروغ و ساخته و زهر خندند، زو از متاع جان و دل و قعر جیگرند. بر روی خنده های من ار گرد فتنه است، از او به مثل هر نگهش صاف و بیغشند. آگنده است گر به طمع خنده های ما، به هیچ یک تکلف از او بنچسان خوشند. آن خنده های بیغش دوران بیغمی، از من رمیده هیچ سراغم نمی کنند. بس تیره شب که در غم آنان نخفتم، یاد شفای سینه داغم نمی کنند. دیگر مرا چونیست چنان خنده دست رس، لب بر ثنا گشاده و می گویمش دعا. ای آنکه خنده های مرا صاحبی کنون، بادا دراز عمر تو و عمر خنده ها. بله، بادا دراز عمر تو و عمر خنده ها و دعا میکنیم که این خنده ها واقعا عمرشون دراز باشد. سپاسگزاریم برای اشتراکتون در برنامه ادیب و استقلال. بینندگان عزیز، مهمان برنامه ادیب و استقلال بودند شاعر جوان و با استعداد علیشیر محمدی. با امید آن که روزگارتان مثل شعر زیبا باشد، برنامه نوبتی خود را به پایان میرسانیم. تا دیدار دیگر خوش روزگار و سعادتمند باشید.